Ka jella Meghalaya HADUH ka shibije mensengi jong ka shipau tarik unai luar kadan khandai phundai ngut ki bayot thuma COVID-19 khat khandai ngut ki balakot nyo bat IWEI balaklat no. U director ke DHSMI u Dr. Amanwar ula pentip bana kini ki khandai phundai ngut ki bayot thuma sapungut ki ki riu pat ba na is kasil sesrek khat wei ngut na riboy dusek ki bakan thup ya phrangut ki armed force paramilitary force balai ngut ki riu pat ba IWEI na West Gentia Hills, IWEI na West Khasil Sesrek, Arpnyongut na East Gentia Hills, IWEI na Southwest Garo Hills, bat khat prangut na West Garo Hills Sesrek. Na kini ki khat khandai ngut ki bakot, IWEI ide na Riboy District, IWEI na East Garo Hills Sesrek, bat khat nyongut na West Garo Hills Sesrek. Da kejingot mai kini ki khandai phundai ngut bat kejingkot no ki khat khandai ngut ke jella Meghalaya HADUH bapinmi ya kene ko khubor kedon lai hajar aspa khandai phunru tili ki positive case 6000 sauspa live south tili ki active case 6000 praspa sapo atli ki recovered case bat arpungut ki balaklat no. Na kini ki 6000 sauspa live south tili ki active case praspa khandai phundai tili ki dei na is khasil sesrek hakaba ki armed force paramilitary force kilong sispa sanpo atli kireu pai ba kidon news pa south new tili ka West Khasils kedon live atli ki active case ka Southwest Khasils kedon IWEI ka Riboy District kedon sispa arpnyo hakaba ki armed force paramilitary force kedon live khunai tili ba kireu pai ba kidon prapu pratli ka West Gentia Hills kedon khat atli ka East Gentia Hills kedon sispa khat atli ka West Garo Hills kedon sispa khandai south tili hakaba ki armed force paramilitary force kilong prapu tili bat kireu pai ba kidon sispa khat lai tili ka Southwest Garo Hills kedon Rutili, ka South Garo Hills kadon Arpo tili, ka East Garo Hills kadon Arpo atli, bat ka North Garo Hills kadon khandai tili ki active case. Nagini khandai South Ho kidon po East Khasils, Baro South Ho kidon po ki others category, Khatwei hapo Ribhoi, nagini phag di armed forces paramilitary forces, but IWEI long line. West Gentia Hills, IWEI, West Khasi Hills, IWEI, East Gentia Hills, Arpunyo, Southwest Garo Hills, IWEI, West Garo Hills, Khatra. Baro kikis, kibalong active HADUH mentaksi, kilong Shihajar, Sauspa, Laipusau. Pada gini Shihajar Sauspa Laipusau, Praspa Laipundai kita po East Khasils, but lagi Praspa Laipundai, Shispa Sampuar kita po armed forces paramilitary forces, but Newspa satu new kita IWEI. West Khasils Laipusau, Southwest Khasi Hills IWEI, Ribhoi, Shispa Arpunyo, live khandai kideng ki armed forces paramilitary forces, but prafra kideng ki IWEI. West Gentia Hills Shispa khat West Gentia Hills khat East Gentia Hills Shispa khat West Garo Hills Shispa khandai kusau, Prafra kideng ki armed forces paramilitary forces, but IWEI Shispa apply. Southwest Garo Hills Nreo, South Garo Hills Arfo, East Garo Hills Arfo R, North Garo Hills Khandai. Ki balar cover semai mentaksi kilong khat Khandai. IWEI napo Ribhoi, IWEI napo East Garo Hills, but Khanyo kidena po West Garo Hills. Lakini Khanyo Khandre kidena po armed forces paramilitary forces, but IWEI kidena ki IWEI. Mene kasi idon IWEI bakla ibadai positive case, but di bakla no HADUH mentang belum langgar khat kilong Arpo. Case ki bala recover baru lang kilong Shihajar Praspa Sapuar.